pošto sami vidite, dneska je oficijalni trening na šetnji. Ova nije praksa već nekoliko godini. Da vam predstavime pred vreme naša ekipa. Ova sezona kako što možeme... Ова sezona kako možemo se primiti ideme s ambiciji kako i što zamislimo predsezona, znači jedan stepenik uvijek je u plani, možemo da podademe svoj maksimum i da se takmičimo na ovosile lige, to je igrana Vrhunskata Superliga, Balkanska liga i Kupovna Slovenija. Znači, ova prilika je korisna da im damo golema благодарnost o našim sponzori koji ni dava golema podrška u najtežkim momenti. Mislim da nije to ќе vratим на најдобар може начин. Посакувам на ова публика да ужива во ова што го видиме, да препознае она искрено работење и мислам дека заедно со навивачката група Кумани и целата кошаркарска јавност ова година ќе бележиме добри успеси.